mengenasi udepno sabe mepayo yang mata semenjak poma ayah nedra kehoi lerapo hande mengisah tinggal long siro ada sabona hanlot tu hawa rumah pihana langit ke ubong bunga ke ali dana sotem si batang kara bedonya dunia pedih untuk hansamitna bedonya ulon rasa pasolong harap kasih manja bedonya dunia pedih untuk hansamitna bedonya ulon rasa pasolong harap kasih manja karena syedar walingan karung gedung sayang lo yo mantang harta oh kang meninggai ayah pemalong laju gayuran belewa kisah pedeta tuntong yatim piatu olong lakebu gerong ijuka nasib lun mana baso mengadu handu malong mata lautan mengenasi udep lo sabe mepayong yang mata semenjak poma ayah nedra gehoi lerapun hande mengisah tinggal long sidana sabona handon tu hawa rumah longhana langit ke ubah rumah ke ali tanah sotem di batang kara bedonya dunia pedih untuk hansamitna bedonya ulon rasa pasolong harap kasih manja bedonya dunia pedih untuk hansamitna bedonya ulon rasa pasolong harap kasih manja karena syedar walingan karung gedung sayang lo yo mantang harta oh kang meninggai ayah pemalong laju gayuran belewa kisah pedeta tuntong yatim piatu olong lakebu gerong ijuka nasib lun mana baso mengadu
handu mahlong mata lautan. Sabi mepang mata semenjak poma ayah luteng gehoi lerapun hande mekisah tinggal long sidana sabona handon tuhawa rumah longhana langit ke rumah ke anu tanah sotin tiba tangkara betonya dunia gede untuk ansongitna betonya ulur rasa pasalong harap kasih manja bedonya dunia gede untuk angsomitna bedonya ulur rasa basolong harap kasih manja dana syedar walingan karong gedung sayang lo yo mantang harta oh kaminggai ayah pomalo laju geyutra bene wakisa pedetat utamnya diatu oh lo lakebu gerom ia juga nasib lung mana bakso mengadu handu mahlong mata kabuta